Karibu kwenye Chakula Safi Please. Leo tutaona chakula cha mtoto wa miezi sita. Mtoto wa miezi sita anapaswa kula chakula gani na anapaswa kula mara ngapi kwa siku? Watu wa mengi hawabili wake. Unaona saa mtoto anaeneza ile miezi sita, anaanza kupatia vitu vyenye havina maana ule mtoto. Leo nataka kutosha mkonfusion. Cha kukuomba, kama hauyaji abone au kusubscribe, ponda pale kusabone, na kama ushapaponda usipaponde, chuponde na ku like. Mie ni nutritionniste Nione Kibe, tunatakuwa pamoja mu hii mafundisho. Mtoto wa miezi sita pale anakuwaka anaruhusiwa kukula chakula za teketeke, maake mapotage en bref, yeko akompanye na maziwa ya mama yake, manyonyo. Wamama wa mingi banakuwa na confusion sa mtoto akishaeneza ile 6 mois uniko mpatia bibitu vya kilo maake vya ngufungufu yenye hata uza hata pekenya, wanasabu kama njoo iko najifunza kukula. Maziwa ya mama ni ya muhimu sana sana, juu na kwaka inaeneza nitrima zote zenye mtoto iko nazo lazima. Njoo maana nashauria wa mama, mtoto akishaeneza 6 mois pale njoo kwenye anakwaka anaruhusiwa kukula mena iko na tena niko na nyonya maziwa ya mamaki. Kuko wa mama unaonaka bako na mtoto wao anaanza kula na 3 mois vile habitikiwe, juu mtoto wako juu unaona mtoto anariske kutomba malnutrition juu kuanza kumukulisha bele. Chakula kwanza yemi naweza sema ya lazima ni bui. Ni bui inakorogewa bien, yenye hamuna vile vimafundofundo, unakakoroga bien. Na ile bui ni masoso. Masoso ni melange ya soja, mutama na mihindi. Hata we peke bila kwenda uza ile masoso, we peke unaweza vijifanyizia, una melange, unatia na kasukari kadogo, unakuwa na kunyisha mtoto wako. Utaona gisi sante itaenda iko na changer kwa mtoto wako. Cha pili ni mayai. Mayai ni ya bien sana, iko na proteine na kusaidia kujenga mwili ya mtoto. Mayai nayo unakuwa na kata kadogo kadogo, usikate lwakabambika bambe, juni mtoto mweko najifunza kula, s'il vous plaît. Il faut unamu patia chakula pole pole kabisa. Chakula ya tatu kumtoto ni avocat. Avocat ni ya bien, iko riche mu nutriment, ni ya bien ukikuwa na kamata unaimupondea ava uimukulisha. Avocat ni ya bien. Zile chakula zeniko nakwambia ukizipatia mtoto wako, tuona mtoto wako iko na nenepa. Juu avocat iko riche en graisse, iko riche mu mafuta, tena mafuta ya bien kusaidia kuongeza mwili. Cha ine ni bijumba. Bijumba ni vya bien, viko energetique, na vyo unakuwa kamata unaviponda ponda, avu mpatu unaviponda bien, kisha unakumpatia kadogo kadogo juu mutumbu bisikuwe kuwa ngumu kusagiwa. Mtoto anapashwa kula mara 2 au mara 3 par jour. Kwa juu anakuwa kajiko najifunza kukula, na usipende mukazekaze. Mtoto anakula sana penda na nakula na uko na mubembeleza na uko umeonyesha ile upendo yako sa mzazi. Mzazi nyonyesha mtoto wako mzuri. Juu kenyonyesha mtoto wako mzuri na nakuwaka na akili. Nyonyesha mtoto wako tiku miaka 2 na iko nakula na uko na mnyonyesha. Ukikuwa nafaa vile utakuwa uko nasaidia mtoto wako akomala kwemo mparmi ba jeni. Saksi nilikwambia
Na chakula ya tano ndakwambia ni visamunyu vya potage. Nakalanga visamunyu wako mzuri, unaweza kuwa kuna maharagi na mboga, unamaliza unaviponda ponda, unavifaa mahake vinakuwa teketeke, kisha unakulisha mtoto wako. Chakula ya sita ni matunda. Matunda ni ya bien juu kulinda magonjwa ya mtoto na kukomala kwake. Unaponda ile matunda, unamkulisha. Mama mwenye uko na mtoto, nikukumbushe tena, maziwa ni ya lazima sana, manyonyo yako ni ya lazima sana kumtoto. Unamukulisha na uko unamunyonyesha ti aneneza 2 ans. Je tunakonseyake ku mama kunyonyesha mtoto kuanza ku 0 mois ti ku 2 ans, 24 mois. Mama ukifanya kabile mtoto wako tonaki kuna kumala na sante. Jusa kuko chakula ya 6 mois, chakula ya 1 année, vile tutaendaka tuko na viongelea mu video za kufuata. Cha kusema, kama haujajiabone, ponda kusabone au kusubscribe, shiponde kulike, shuku inakuwa wa kwanza wa kuona video zetu.